Okay. Twagarutse muri gahunda zacu z'amakuru n'amakuru yacu ya kabiri yo kuri uyu munsi. Twagarutse na update amakuru yo ndabona ari gusohoka ku bwinshi. Amakuru arahari. Cyameze neza. Meze neza. Meze neza besa. Mivumbi. Sindabona notification. Ngo wewe umeze ute irahari. Nanjye meze neza. Ndakomeye. Twagarutse rero na breaking news. Amakuru twaje tuyikoreye ku mutwe se igikapu. Tuyazana mu gikapu. Okay. Twagarutse rero na breaking news. Hari inkuru tugezeho ivuga ko uyu munsi imirwano yongeye kubura muri Kivu zombi hagati ya AFC M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Kongo harimo na Wazalendo. Uko byagenze nuko M23 yigaruriye ibice bibiri bikomakomeye. Harahitwa ni Bambo nahitwa Kishishe. Ahangaho ngubu haragenzurwa na AFC M23 yakubise inshuro ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinema. Barirukanka bayabangira ingata babavira mu nzira. Indi nkuru rero nayo nuko nahitwa Walungu naho babyukiye mu mirwano kuri uyu munsi. Ikiriho kinakomeye inkuru tubazaniye nuko amakuru tugeraho aremeza ko AFC M23 yarwanye n'izi ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bigeraho nukuri izi ngabo za Kongo zizana indege zo mu bwoko bwa drone, ni indege z'intambara, ariko ntago byabaguye amahoro. Biravuga ko AFC M23 izi ngabo zahanuye iyi ndege yarizanywe n'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma y'i Kinshasa. Indege bayishyize hasi. Za drone zitangiye kuhanuka. Amakuru yatugira nuko abaturage mu mafoto yagaragaye abaturage bari gufata bimwe mu bice cyangwa se mu bisigazwa by'iyo ndege. Menya agiye kugurisha inyuma. Cyangwa bagiye kurepara. Bagiye kurepara indege. None ibyo ni danger. Iyo ni inkuru tukuzaniye tugiye kubwira uburyo kiyo mirwano yagenze yo kuri uyu munsi yahuje M23 n'ingabo za Kongo. Turakubwira n'ibijyanye n'iyo ndege yahanuwe. Nimba byageze aho leta ibona ko isumbirijwe ikitabaza n'indege. Iyo ndege iri hasi. Bayishyize hasi. Indege iri hasi. Ya. Ayo niyo makuru tukuzaniye muri aya makuru yacu ya kabiri yo kuri uyu munsi. Ngaye nguko. Reka tugire gutya asigaye tuze tuguha ikaze. Tuze twanze. Makuru yacu. Tuguha ikaze rero turakwegereje muri gahunda yacu y'amakuru yacu ya kabiri yo kuri uyu munsi. Turerekeza n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho kuri uyu munsi habyutse imirwano simusiga, imirwano ikaze. Ariko mbere yo imirwano ikaze. Mbere kugira ngo twinjire mu nkuru nyirizina ngero bamfashirize ubiyegereze muri bwabo. Yes, turabahaye ikaze bavandimwe mukomeje kudukurikira hirya no hino muri studio za AMTV show ufatanye na Gasabo News 24. Reka rero dukomeze tubabwire tuti ikaze kuri mwese
ariko nawe utari wakanda subscribe, comment, share wakabyarawe, turagusaba iyo nkunga kuko turayikeneye. Buri gihe rero muri abanywanyi bacu, muri abavandimwe bacu, mudahari ntabwo twabaho. Mudahari rero muri amaboko yacu, muri inshuti zacu zakadasohoka, reka tubasabe ngo yewe utari wakanda subscribe, iyo nkunga yawe turayikeneye. Iryo jwi ryawe navuga ko ari ijwi mu by'ukuri turagukeneye. Dukeneye kujya tubana nawe umunsi ku wundi, dukeneye umuryango munini mu buryo mu by'ukuri tuzajya tuganiriza abantu benshi kuri iyi si ya rurema. Ariko namwe mwabashe gukora ako kazi cyangwa se subscribe, n'akantu ukora mu kanya gato ya Bwana Besa sibyo no gukandaho gusa rimwe gusa bigakunda, one click, nta yandi mananisi. Ngayo nguko rero reka tubabwire ngo turi kumwe namwe 100% kandi muri abantu beza cyane. Turabiyegereje muri gahunda yacu y'amakuru. Nta byinshi twinjira mu nkuru yacu nyirizina. Wari umaze kubivuga, badukore subscribe, iyo ni inkunga ikomeye muri we muduhaye cyangwa muri we muduteye. Biraduha courage zo kurusha gukora ibiganiro byiza kandi amakuru yizewe. Ya twakwinjira mu nkuru Bwana Besa twinjire mu mwandiko cyangwa se mu nkuru yacu. Tubabwira uko bimeze. N'uyu munsi rero, uyu munsi muri Kivu zombi, mu gitondo cy'uyu munsi, muri Kivu zombi biravugwa ko habyutse imirwano ikomakomeye yanatumye AFC M23 yigarurira ibice bikomakomeye. Ibice bikomakomeye tugiye kubabwira. Iyi nkuru iravuga iki? Iyi nkuru iravuga ko kuri uyu munsi, ubwo ni mu gitondo, mu gitondo cy'uyu munsi, mu burasirazuba bwa Kongo habyutse imirwano. Imirwano bwa ko yari imirwano ikomakomeye, urusaku rw'amasasu rwatangiye kumvikana amasaha ya mu gitondo. Imirwano yahuje bande? Ni imirwano yahuje abarwanyi ba AFC M23 n'abitwa ngo Resistance Wazalendo de groupe CMC. Ubwo byo bivuze iki haryo? Byo bivuze iki? N'abarwanyi ba Wazalendo bo muri groupe yitwa CMC. Bivuga ngo iyi groupe, ni groupe yabo nyine yitwa gutyo. Buri Wazalendo bari ukwinshi. Ega ni benshi bari n'abafite imitwe myinshi Bwana Besa. Nose ntabwo ujya wumva abo bita babiroze bishambuke, bayakutumba, ba mutetezi, ibyo byose ni ibigurupe by'abamayimayi baba bafite imitwe itandukanye. Bivuga ko rero aba bamayimayi yo muri not abamayimayi Wazalendo wo muri CMC ngo bayobowe n'uwitwa General Dominique Ndaruhutse. Iri zina niko numva ntabwo ari shasha. Ndaruhutse uyoboye Wazalendo. None basanga yariheje. Iri zina ndumva ridakwiye kuba muri Wazalendo. Kwikomereza n'amakuru yacu. Ikomereza n'amakuru yacu. Izi ngabaro z'uyu mu general witwa Ndaruhutse Dominique wo muri Wazalendo basakiranye na AFC M23 mu gitondo mu gaturuturu. Très le matin. Basakirana na AFC M23. AFC M23 bivuga ko ngo yabakubise. Bahereye muri centre yitwa Bambo. Muri centre yitwa Bambo iri muri Nord Kivu, muri Kivu y'Amajyaruguru. Barasakirana, bararwana. Ubwo ni muri Nord Kivu, mu Kivu y'Amajyaruguru. Bivuga ko rero source locale cyangwa se amakuru yatangajwe n'abaturage baho ngaho bavuga ko ubu ngubu aba barwanyi ba AFC M23 bari kugenzura iyi localité cyangwa se aka gace kitwa Bambo n'ahitwa Kishishe. Kishishe ni muri Sud Kivu ndakeka, cyangwa ni mu Kivu y'Amajyaruguru naho. Kishishe oya, mu Kivu y'Amajyaruguru. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru. N'Amajyaruguru hano babyanditse ngo Sud Kivu. Kishishe uribuka ko ariyo bigeze kuvuga ngo hari abantu benshi baguye muri Kishishe, ndetse bakabishinja umutwe wa M23 ko yishe ngo abaturage muri Kishishe, niba mbyibuka neza. Ibintu M23 nyomoje cyane ivuga ko mu by'ukuri ayo makuru ari ibinyoma. Umuvugizi wayo yigeze kubigarukaho cyane,
ariko Kishishe yigeze yigarurirwa na M23 ngira ngo iza kuhava yikuye muri bwa buryo nyine bwari amasezerano adashinga hanyuma barongera bagira bate barongera baza urumva ko rero kuri uyu munsi wa none bongeye kuyigarurira ngira ngo rero iyi mirwano birabwo ko yanaguyemo abasirikare benshi ku ruhande rwa Wazalendo bakozwemo mu kwabo kandi bakozwemo nyine barakubiswe indi nkuru rero iravuga ko no muri Kivu y'Amajyepfo naho iyi mirwano nk'iyi ngiyi naho ngo byakomeye yabaye AFC M23 irongerisa cyane n'aba Wazalendo bari kumwe n'ingabo za leta nanga bari kumwe na FDNB y'abarundi na FDLR ya FDNB yagarutse hari hafite ingabo nyinshi afite ingabo nyinshi cyane ikiroro ni ikintu ko naho babyukiye mu mirwano ikomakomeye ngira ngo ingabo z'ukwandi rwa leta ngo zimaze gukubitwa zagiye zizana za drone zabo z'intambara ngaho rero bazanye imbunda ni indege z'intambara zidafite abapilote cyangwa zidafite abadereva batangira kusuka urusasu kuri M23 nakoresheje drone. Iyi ni mirwano yabera yitwa Walungu ariko ntago byaje kubagwa amahoro dore ko aba basirikare bo barwana ku ruhande rwa guverinoma y'Kinshasa nabwo ngo baje kuva ku bintu nyuma ko iyo drone ihanuwe nabwo bahunze none we wahagarara amafoto yasakaye cyangwa se yacaracaye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje abaturage muri ibice bya Walungu bo bari kwifatira ibisigazwa by'indege ntiwamenya aho babijyanye nimba bagiye gucuruza inyuma cyangwa bagiye gukora icyo ko amafoto ibisigazwa by'ibyuma byose by'indege se nabyo bisigaye bigurwa uravuga nka bya bindi njye mbona bagenda baturatura by'imodoka bita scrap mu ndimi z'amahanga ngo abaturage rero bagaragaye bari kwitoragurira ibyuma nyuma y'aho imirwano icogoye ngaho inkuru yanjye ngiyo ngukorera yewe ntabwo byoroshye rero bisa intambara yabaye intambara ese ubundi hari ubwo tuganira aya makuru rero bwana Besa ntibaza nise ya masezerano yasinyiwe muri Amerika mu murwa mukuru ngira ngo byaje kugenda bite ari amasezerano yari ayo gukinga abantu agatambaro ku maso no bwa mbere abaye bwa mbere ibiganiro bibaye none sakorerwa iki gutakaza umwanya no gutakaza umwanya ariko aya masezerano bwana Besa ngira ngo ubyibuke neza nkunda gutanga ingero cyane ku Rwanda sinzi impamvu ko rwakubereye urarwemera u Rwanda umenye ko uribuka ko igihe cy'abasirikari ba RPF bari kurwana n'inzirabwoba harya niko bazitaga zite exfar bajya bitaga inzirabwoba n'abandi ni babo ngabo n'ubundi ni wowe bizi cyane bizute efre bizute kukurusha njyewe navukiye muri Kongo navukiye mu Rwanda uri sure ntabwo wavukiye muri Kongo byo kuvuka tubireke hanyuma rero uribuka ko nabo ntihari amasezerano basinyaga yo kumvikana ku gahenge cyangwa se kugarura amahoro abantu bakumvikana bakajya mu biganiro yarusha byabujije se Kigali gufatwa cyangwa ko guhanura indege yahanutse gute haryo ubundi ni wowe bizi yakoze impanuka yagonze cyangwa yatunzwe mashini gun reka twikomereze ni inkuru yacu urumva Ephraim mu majyepfo ya Kivu intambara yatangiye gushyirwamo imbaraga zikomakomeye ku ruhande rwa guverinoma urumva bari basumbirijwe bahitamo kuzana drone kugira ngo irasira kure abagabo ba M23 ntibongere kurasa abasirikare ba Wazalendo n'aba leta
ariko ibi nabyo ni ubwoba n'igitutu leta ya Kongo ifite cyane ko buriya kuva Walungu ajya ugera za Uvira n'igihe kingana gute? Kuva Walungu ntabwo mazi ariko nkeka ko atari kure. Si kure ntabwo ari kure. Rero ibi ngibi wenda twabihuza no kuba leta ya Kongo ifite ubwoba ko igihe cyo cyose abasirikare ba AFC M23 bashobora kwinjira muri biriya bice bakaba bagira icyo bakora. Niko bimeze bwana Besa ngira ngo nta nubwo byoroshye niba wumva ko M23 ibasha gufata uduce tubiri ku munsi umwe bwana Besa bikageraho naho mu by'ukuri ihanura imwe mu ndege zakabuhariwe ku ntambara izo bavuga ngo zitagira abapilote cyangwa se abadereva. Ni ibintu bitaba byoroshye, urumva ko ni urugamba rutaba rworoshye mu by'ukuri ku buryo babasha guhangana bakagira aho bahanura indege. Ni ukuvuga ngo mu bundi buryo ni abantu basa naho bashoboye urugamba, kubera ko sinibaza ukuntu M23 igeze ku rwego rwo kurasa drone. Ndumva ari ingabo zitoroshye, ntabwo ari ingabo wapfa kwisukira cyangwa se gusuzugura uko ubibonye. Wibaza ko abandi babita inyeshyamba. Inyeshyamba se zifite imbunda zo kurasa zo guhanura drone ngo ziba ari inyeshyamba zimeze zityo. Ibyo bintu birumvikana kweli, biragoye. Ziriya ni ingabo icyo kidege ngicyo. Buriya abantu babita inyeshyamba sinzi icyo babagamisha, ariko mu by'ukuri bariyangewe ntabwo nabita inyeshyamba, ahubwo ni ingabo, ni abasirikare b'umwuga. Wigeze kumva, ngira ngo mu minsi yashize turimo turaganira nawe hano, wumvise iriya ntumwa yo bugufi ya Trump ya mbere, wumvise ibigwi yavuze M23 ageze muri Amerika mu nteko ishinga amategeko. Wumvise ibigwi yavuze M23 yabavuze imyato. Ajya twibutse yavuze ibiki? Yaravuze ngo ntabwo ari abasirikare wapfa kwisukiranya ngo urapfa gutera tu ngo uvuge ngo urabakuraho bafashe cyangwa ngo utekereze ko hari ikindi kintu wakora kugira ngo ubatsinde. Ngira ngo ni muri ubwo buryo yabivuzemo. Yaravuze ati ni ingabo zishikamye ku rugamba kandi mu by'ukuri zizi icyo gukora. Urumva rero kugera ku rwego rwo kurasa indege bwana Besa ntabwo ari ibintu wavuga ngo aba bantu baroroshe, ahubwo nasaba Kongo ko yabisunga kugira ngo babigishe igisirikare. Tangiye kubogama. Ntabwo ari ukubogama. Sikeka ko barusha Kongo imbaraga batazirusha. Twavuga ko bayirusha imbaraga. None se tuvuga ko Kongo izibarusha noneho bakaba barabafatanya uduce tw'igihugu cyabo. Ibyo birashoboka. Gute se? Shobora nyine izo mbaraga zidakoreshwa ko zihari, cyangwa barabahaye tubyitikira. Tuvuga se ko Kongo buriya bashaka kubakubitira neza ibuvira. Wenda hari andi makuru namenye uyu munsi. Buriya ngo Uvira byananiranye frere. Biki? Uvira buriya ngo birakomeye. Uyu munsi namenye ko mu by'ukuri bya imijye twumva ko n'ibiro bya Sud Kivu bya guverineri wa Sud Kivu ngo buriya ngo biri hariya. Hariya muri mujyi wa Uvira se. Ariko se ubundi byaba hari ubwo bigeze batubwira ko byimutse, ubundi kuva avuye mu Bukavu bavuze ko yimutse akajya Uvira ari bakorera. Akuri ko andi makugeze kutubwira nayo ko yavuye ibuvira ari za Kisangani. Ariko njye nahuye n'umuntu wiviriye muri Kongo uyu munsi kandi avuye muri ibyo bice, ambwira ko hariya gahunda zose zicyakomeje ngo n'abana bajya ku ishuri, abajya mu office gukora mu office barajya mu kazi bisanzwe, ntabwo bafite nta n'ikikango. Ariko ku rundi ruhande ntabwo giye navuga ko sinavuga ko mu by'ukuri ibindi bikorwa byose bigomba guhagarara mu gihe batari bafata hari ahantu
birumvikana ko byanga byakunda hayobowe na leta ya Kongo. Aho leta ya Kongo rero hose iyo ikiri cyangwa se ikiyoboye ntabwo ibikorwa byahagaze. Icyo kimwe nuko mu bice M23 yafashe uyu munsi abanyeshuri bariga nko bisanzwe. Urumva rero ibyo ntibyadukanga nta byakanga nta byacitse yaba yabaye mu gihe leta ya Kongo M23 itarafata ahantu runaka, bivuze ko ibindi bikorwa byose byahagaze birakomeza. Kuko hari leta ya Kongo iracyahari. Iracyakora. Ngayo nguko rero. Gusa iby'intambara byo Ephraim nagatera nzamba mu gihe uyu munsi twumva ngo hari ibiganiro bigamije gusubiza ibintu mu buryo, nta munsi uri ngatumvishe ko n'ubundi intambara yongeye igakomeza, ndetse M23 ikomeje no kongera kwigarurira uduce dushya. Ni mu gihe no kwandi rwa guverinoma ya Kinshasa nabo ntago bavuga ngo bararyamye bategereje ko ibiganiro biza gutanga umusaruro, nabo bararwana umunsi ku wundi, cyane cyane ko bafite umujinya wo ko bari kwamburwa cyangwa se bari kunyagwa bimwe mu bice bigize iki gihugu cyabo. So iby'intambara byo ndabona haracyari ibintu byinshi byo gukora. Haracyari ibintu byinshi byo gukora abwana Besa. Kongo buriya ndakubwiza ukuri, nawe urabizi nta nutabizi, Kongo ni igihugu kinini. Kuba M23 imaze gufata Nord Kivu na Sud Kivu, navuga ko hakiri akazi gakomeye cyane. N'ibyo bice tuvuga bya Sud Kivu na Nord Kivu ntabwo ari ibice byose, haracyari ibice binini ibyo ngibyo urukumva zakishishe ni hari ahantu hanini hatari hafatwa. Rero bivuga ko M23 AFC M23 twirwaneho baracyafite akazi kanini cyane ko gutsimbura ingabo za FARDC cyangwa se Wazalendo na FDLR ndetse n'abarundi mu bice bagifite by'igihugu. Uri kumva baracyafite akazi kenshi, usibye ko kugeza ubu ngubu twavuga ko ako bamaze gukora nako ntabwo ari gatoya, kuba bamaze gufata imijyi ibiri ikomeye ya Nord Kivu na Sud Kivu. Ntabwo mu by'ukuri twavuga ubundi iyo umujyi wafashwe, iyo umujyi w'ahantu runaka mukuru wafashwe, ubundi ni nk'aho igihugu kiba cyafashwe. Biradushatse twavuze icyo nari nshatse kuvuga hagati aho ngaho, aba bantu batotezwa bakorerwa itotezwa rya buri munsi, kwicwa buri munsi, gufungwa buri munsi, kugabwa ibitero kwa buri munsi, gupfa kwa buri munsi, ni abatutsi bari muri ya bice bya Nord Kivu na Sud Kivu. Kuba rero M23 tuvuga ko uyu munsi ari ifite igenzura imijyi ibiri mikuru y'izo ntara, ahandi hasigaye mu by'ukuri niho bari kurwanira muri iyi minsi kugira ngo nabahigarurire. Nta gitangaza cyuko twakumva ko bafashe naho handi bari kugenda batari bafata. Kuko nizo nzira bari kuganamo. Mu minsi mike dushaka kumva ko bafashe Uvira. Ntabwo tuvuga ko Uvira yabaye ikinani, ariko se ntiyabananiye kwifata. Ntabwo yabananiye. Bamaze igihe kingana gute? Gereranya umuvuduko. Oya, utekereza ko ari banzureke Besa. Gereranya wa muri rugero rugaragara ko ruvuga ko mu by'ukuri Uvira yananiranye. Kuki batari bayifata se? Bamaze igihe kingana gute bari mu nkengero? N'ubushake bwa. Ntabwo ari ubushake. Hari ya Ephraim je tubwizanye ukuri, ibintu ntabwo byoroshye. Gute se? Ibice bindi byo muri Kivu y'Amajyepfo uburyo babifashe nko kuva Bukavu ugera za Kamanyo, uragira ngo ntibyabatwaye n'iminsi 3. Murabyumva? Bamanutse ari ukumanuka gusa. Ariko bageze muri ya bice Ephraim bahamaze igihe kirekire. Kuki babifashe? Kuki bafashe Bukavu na Goma? Nuko nyine ingabo zahunze. Hanyuma se kuki udashobora gutekereza ko nahari zizahunga? Urugamba se rwarangiye. Reka tubitega amaso Ephraim. Bwana Besa, reka nkubwire. Ntabwo twazano tutanye twemeza ibintu. Reka nkubwire Besa. Ntabwo urugamba uyu munsi rwarangiye. Ntabwo kuba M23 AFC turigwaneho barafashe umujyi wa Goma bagafata umujyi wa Bukavu, ngiye ntabwo mbibonamo imbaraga nkeya. Bakoresheje imbaraga nyinshi cyane mu guhangana na leta ya Kongo n'abambari bayo
kugira ngo babakure muri uriya mujyi. Uri kumva? Ndakumva muteze uyu munsi rero buriya abantu iyo barwana sibyo baba bafite strategy bari gukoresha mu rugamba kugira ngo bagire gute, kugira ngo buriya barahibikiye ejo n'ejo bundi ushaka kumva ko bahafashe kuko urugamba ntabwo rwari rwarangira. Sibyo? Ndakumva neza cyane. Reka dutegereze turebe tutese nyuma y'igihe runaka, nyuma y'amezi runaka na nyuma y'umwaka twihigiye. Anyway, yes. Iby'intambara hari abantu bibwira ko ngo irangiye ariko intambara iracyakomeje. Yes. Intambara iracyakomeje kandi impande zombi zihanganye cyangwa ziri kurwana nta n'umwe ujenjetse buri wese arashaka kwavansa undi nawe arashaka kugaruka akagusubiza inyuma aho waje uturutse. Bivuze ngo rero ibi ni ibintu tugomba gutegereza tukareba, twebwe turi nk'aba commentateur, turi abanyamakuru gusa tubazana amakuru hano nyine agezweho tukabagezaho, tugakora analyse zacu tukanigendera. Kuko twebwe ntabwo turi mu ntambara cyangwa turimo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo turimo twebwe turi abanyamakuru, ariko gusa icyo nkubwiye twe tuvuga ibyo turi kubona tukanaliza ibyo turi kureba. Icyo nkubwiye bwana Besa ntabwo M23 yananiwe gufata umujyi wa Uvira. Ntabwo ari byo. Okay, ndumva twanasoza amasaha ndabona ari kwirukanka cyane. Reka tubashimire cyane, tubashimire mwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi, mwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu hano kuri AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Gusa hari abantu bakomantinze, uyitwa Makoha ati amazing ashyiraho emoji. Okay. Uyu muntu uramubona? Yego. Uno muvandimwe. Reka tubashimire cyane, tubashimire tubifuze gukomeza kugira ibihe byiza. Imana